abahagize nkuyanja nibo bayakira President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu omukyare kyabo oyo mugomborre yabo yanga omu district yabo Gweri. Kyagulanyi watandikire campaign ze omucyange kya Busoga yahereze kutambura district mushanju kandi ebigambo bye tebikahindukire okurugerera har manifesto ye aho ababugweri na Namutumba yaboreka ko cyanga cyabo cyakubire kikurakurine baba bine nguto nunji ezero kubagita nebindi byanga. Tuzira kunaikolero isobola kulera abaana baife ebyobulamu bugweri wano biri wansi ino kifenge bugweri tuzira bwerifalo hospital. Ogu yashaba abatezi b'akaruru okutora n'abebembezi ahandengwe zindi abine bigendererwa ebyentunguka. Kyagulanyi nagira ngo Busoga ni kimwe habyanga ebikirye nyuma ahabwo bworo ngo nahabwe icyo kubara mutorane naija kuburwanisiza kimwe. Enshonga z'emirimo eziri kuteganisa eminyeto obuhingi nebyo bwegese burungi nabyo yabigambaho nk'enshonga nkuru. Kyagulanyi akineyo district ina okuhendera campaign ze omucyange cye kya Busoga kandi nyenshakare naija kusiba muri Mayuge hamwe n'iganga nde Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.